Dobar dan, dragi prijatelji. Govorit ćemo danas o kineskom filmu koji je u posljednje vrijeme izazvao senzaciju. Baš tako, to jest kineski animirani blockbuster Neđa 2. Od prikazivanja za vrijeme praznika proljetnog festivala Neđa 2 je izazvao talase groznice na blagajnama kako u Kini, tako i u inostranstvu. Film je neprestano rušio rekorde u prihodima u kineskoj filmskoj istoriji. Tokom njegove projekcije u Australiji, Sjedinjenim Državama i Novom Zelandu čak je došlo do situacije da je teško nabaviti ulaznica za taj film. Pre 10 dana ukupan prihod filma Neđa 2 na blagajnama je premašio 10 milijardi juana, što ga čini prvim kineskim filmom sa prihodima većima od 10 milijardi juana. Fenomen Neđe me je podsjetio na drugu sličnu senzaciju. Do kraja 2024. godine prva kineska AAA video igra pod nazivom Crni mit Wukong je prodat u 28 miliona primjeraka širom sveta, sa stopom pohvala od 97% na prestižnoj gaming platformi Steam. I Neđa 2 i Crni mit Wukong su zasnovani na drevnim kineskim mitovima i legendama, a likovi Neđe i Wukonga, odnosno zlatnog majmuna, ostavile su neizbrisiv utisak na mnogu djecu. U stvari, bile su i u prošlosti mnoge adaptacije i interpretacije vezane za likove Wukonga i Neđe. Ali zašto su baš navedeni film i igra izazvali izuzetan odjek kod publike i igrača? Kada je Neđa u filmu odsečno viknuo "Ja sam gazda moje sudbine" i izašao kao pobjednik iz suđene kazne sa neba, i kad se zlatni majmun sa magičnim štabom u ruci strastveno borio u nebeskom dvoru za pravdu i slobodu, ove temeljne vrijednosti ukorenjene u istočnoj filozofiji izazvale su duboki odjek savremenih mladih ljudi koji imaju duhovne zahtjeve da razbiju okove i budu gazde svog života. Duboko integrisanje tehnologije sa tradicionalnom kulturom je ključ zahvaljujući kome kineske klasične literature osvajaju svjetske publike i igrače. Više od 1900 snimaka vizualnih efekata i preko 10.000 elemenata specijalnih efekata. U proteklih nekoliko godina produkcioni tim filma Neđa 2 je uspio da otkrije rješenje uključivanja dinamičnih efekata kineskog slikarstva dušem u 3D animaciju, što je dovelo do vrhunskog vizualnog izražaja mitskog sveta koji su izmislili drevni ljudi. Izuzetno realistične slike u igri Crni mit Wukong je također napravio kreativni tim na osnovu gomile materijala koji su sakupili putujući po Kini. Od Wukonga do Neđe nije slučajnost velika popularnost oba stvaralaštva zasnovana na kineskim mitovima. To još jednom potvrđuje da se tradicionalna kultura može oživljavati u savremenom kontekstu, a također pokazuje važnost koju ima tehnološka nadogradnja za proširenje kulture. Verujem da će uz podršku digitalne tehnologije drevne legende svih civilizacija moći da zasijaju novim sjajem.